Tek koji ste videli, star je skoro 22 godine. Tek je predložio rata u Srbiji koju je uskraćena istina izgovoren upravo sa ove bine. Toliko istih poziva i poruka na različnu politiku. Zato nam je danas važno što je sa nama predsjednik Srpskog pokreta obnove Dragi prijatelji, stoji seljak pred svojom kućom, nailazi putnik namernik i pita: prijatelju, koliko mi treba do susednog sela? Seljak samo odmahnu rukom i kaže mu: produži. Začuđen ponovi pitanje, a seljak mu opet, sada još odsečnije, kaže: produži. Čovek ljut, produži. Nakon nekoliko minuta seljak ga zove da stane. Dođe do njega i kaže mu: tebi treba do susednog sela oko 3 sata. A ovaj, začuđen, upita: pa što mi to odmah nisi rekao? A on mu reče: zato što sam prvo morao da vidim kako brzo odaš. Neki do tog sela stižu za pola sata. A eto, nekima je potrebno i 3 sata. Svakoga dana čujete priče koje narodu sugerišu da su mi zapravo već ušli u Evropsku uniju. Pitanje koje je za Srbiju: kad ćemo zaista i koliko nam treba Evropske unije, dobija odgovor sa ovim hodom verovatno nikad. Mi smo i u decembru prošle godine, da su hteli da poslušaju apele, molbe, koje su prerastale čak i u neku vrstu javnog vapaja, Pokreta Preokret, mogli dobiti taj status kandidata, verovatno da su učinili ono što još nisu učinili, a mi smo tada tražili, i taj datum za početak pregovora. Ne može zemlja koja ima nekoliko strateških putokaza da kaže kuda ide. Ona ne zna kuda ide. Kad brod ne zna kud plovi, onda ni jedan mu vetar nije pogodan. Ne može biti ni boljeg života, ni zaposlenja kad su na fabrike puste i njive puste, a fabrike neistina i obmana su puste. Ne može se na temeljima Miloševićeve Srbije graditi Evropska Srbija. Evo 2 primjera. Primer broj 1. 2001. u Hag je izručen vrhovni komandant Pločnik.
i to uz talambase i hvalu isporučen je magacioner. Gde je Srbija izgubila ovih 10 godina? Kada bismo otvorili tajna dosijea, a njima su tajna dosijea i ključevi od brave zločina preči izgleda od svega, onda bismo razotkrili tu mrežu, netaknutu mrežu, te stare Srbije, koja vlada, koja ne da Srbiji da se zvuče iz živog blata, onda bismo razotkrili i sve ideološke i svake druge zločine za posljednjih nekoliko decenija. Država koja tajnu o zločinima proglašava svojom najvećom tajnom i blagom, osuđena je na propadanje. Drugi primjer, da mi i dan danas svoju narodnu kuću gradimo na Miloševskim zemljama, je sljedeći. 2000. godine, posle Kumanovske kapitulacije i rezolucije 1244, suverenitet nad Kosovom tadašnji režim lepo je preselio u Srbiju. Pa je po Srbiji razmestio institucije pokrajine Kosovo, od opštine pa do pokrajinskog nivoa. Tako da sada po sve siromašnijim srpskim varošima i gradovima imamo skupštine kosovske, odbornike, predsednike opština, gradonačelnike, sudove, prijašnje uprave, pograničnu službu, policijske stanice, komunalne i tržišne inspekcije nadležne za Kosovo i Metohiju, muzeje, pozorišta, bioskope, javna preduzeća sa hiljadama činovničkog i ostalog aparata koji ništa ne radi, a prima i kosovski dodatak. To je suverenitet nad Kosovom koji se brani po svaku cenu. I u ime koga se narodu govori da ova zemlja će se odreći budućnosti života i Evrope ukoliko iko od nje bude zatražio da se odrekne ovo suverenitetu. Znaju li građani Srbije da svakog sekunda već 12 godina plaćaju po 20 eura, svakog sekunda po 20 eura za izdržavanje ovog preseljenog suvereniteta nad Kosovom. Pitanje glasi: šta se događa sa političkom elitom, sa političkim partijama u ovoj zemlji, kada preokret jedini traži da se preokrene ovo tragično stanje, ubijanje Srbije u ime očuvanja nečega čega nema, a postoji samo kao fatamorgana i kao fikcija. Zašto je preokret jedini koji traži da se preokrene ova politika, uzgled budi rečeno, od tih više od 8 milijardi evra koliko je otišlo u tajkuna,
za više od 60% nema nikakvih tragova, dokumenta, ko je uzao. Očigledno, patrioti su vešti u matematici, uvijenoj u epsku poeziju, pola piju, pola šansu daju. Pa počeo sam sa šalom i po šalom ću i da završim. Mene ne interesuje opozicija. Opozicija ima pravo da priča šta god hoće. Ima pravo i da čuti. Ima pravo da priča gluposti. Ja se radujem uveče televizijskim programima da pogledam šta govori šef vladajuće partije. I nema noći, a da se slatko ne nasmeje i setim jednog događaja, kažu da je istinit, iz Rusije, iz Staljinovog vremena. Kažu nesrećnom Ivanu Ivanoviću da je kao najbolji rudar Stahanovac Štalik dobio na poklon vilu na obali Crnog mora, luksuznu vilu, veoma luksuznu. Ivan Ivanović čekao mesec, 2, 3, godinu, 2, nikoga više su nemali. On onda sa tim pismom da je dobio vilu zaputi se u Moskvu i dođe kod druga Staljina. Ovaj ga primi. A kada Ivan Ivanović završi svoju pritužbu, Staljin otvori fijoku od stola, izvadi Pravdu, na naslovnoj strani Pravde fotografija Ivana Ivanovića kako lepo stoji pred svojom vilom na obali Crnog mora i Staljin mi kaže: "Очень плохо, товарищ Иван Иванович, vi mi čitajte Pravdu." Veoma loše, druže Ivane Ivanoviću, jer vi ne čitate Pravdu.